INP Mezo Channel Clear tu te Indam tlang hlomem le July ni kuwa ania tun tumpo kan ti dan pa nga yin Myanmar lam chanchin kal zel kan clear ho le don nia chanchin kal zel ania wangin alo ning to po in om mai theya ma se kan soifo ang khan kan unaw chin na thlak tam tak om naram ania wangin le kan ram then om ani boka wangin kan ngai ven lo theilova in deuh pon in to thu kha du le comment lama soi ula apoi mi lovania ala ning lo tam tak anom boka ba ka chanchin dang ai chuan kan ngai ven lo thei lovani ri hi tun tum chu khopui lian ber rengun lama tangin bul kan tan ve thung don nia kan riat angin sipai council noya sarkar na inti thok tu te chu an buai khop mai abi kin text lam lu tura om tak lowa wangin sipai council chuan by force in meiman a khon tir ta a an buai om mange kan ti kha an buai don ta tak taka ang meiman khon tu te office chu ral rama chang don tamai voin July ni kuwa chokmalama khan meiman khon tu te office mun thum lai maya boma puaka chonulama mun khata puak le bokani an hlau viu ta veang rengun kho pui san chong township city mat nunglama township power officer voin chomadar somvel khan boma puaka thil ti chiat anei le nei lo hi ala soi mai theilo dewa bom puan nu hian a chevel kong pui zong hi sipai le police in ping vekin tu bernge ti puak tu niang ti an zong na sale hle ni san chong lama boma puak ma tukin lam khan mengaladun lama power officer po boman lo ti puak to a puak ring view ni nan soi le ngala thilero ati chelem lo aniang kongka chu a cheve deuh ni nan soi mi ring thile hliaman omlo ni nan soi bok tin chu mayala ni lo lan mado lama an officer po tukin dar nga le minute som ni le panga khan ring tok tak mai na lo puak to boka chuba ka voin July ni kuwa chonudar thumvel khan chautada township kanalan lama tax office mun pui kiang loka apuak le bokani hetiang hian sipai council in meiman petura by force takmaya thila ti hi ngai theilovin tu pol emo chuan power lama thok tu ten volok ani rin om khop mai an khon zel chuan an thi pha mai theini tin hetianga office lama boma pu zel chuan mei bill petura office lama vakal po hlo om zo vik don ni hi Mandalay township huam chunga sakha khuami ten an soidan chuan nizandar kuavel khan an khomi pakhat chu sipai ten an kap hlum ani oma menchen khopuya industrial zone an khol in pui mun hluya hian July ninga tang khan sipai ten om to a nizan khan he an duty na in pui ma a sakha khomi ko phiu hlan win chu akal tlanga chutia kalmek line sipai lam chuan an lo ka pani omzia omlo thei khop mai tukin lam khana ruang hi achung ten an vala ni in an soi Sakain region Transe Khopuya in thana thleng le bok Transe Khopuya administrative director office aziak tu na thok mek ko chet pia anti chu nimin chonulam khan tha satlia mai po ni lovin tu te ne moni aluan bunga arab thak ta khop mai tun ma zonga vengla le dala nan tha te khachu an that ani deuh mai zela Transe Khopuya mian tha hi chu aluan bung hial tamai Transe Khopuya mi ten an soidan chuan nimin July ni riat chonulam khan an khopui lun lai taka sai ipa in fun thil engemaw chu mi tu te nemo anda a hei hi sipai lam point puak thei thil engemaw ni ringin voice ri lai an kap nge ni chumi nuwa sai ip chu anan hong ta le khoya puak thei lam mi hring lubung lo ni aluan bun nuwa silaya voice ri zet anan kap le chu athi chiang viu mai ti chuan a ruang ero chu tukin lam khan kan thu ma rot chong u lam kal na kong pe nga char ani ve thung hetia lubung hial mu tura thila han thleng chu an khopui ti atlinga an hlau thong hle ni chumi te ti aniang khami te zo khan niang ti tura oma tu berte ti nge ti ero a hriat thei mai lova chu aya an hlo ber zok chu sipai terrorist te lo lutin an rang na sale hle ang ti hi an hlau hle ni Rangoon region Tongkhua township huam chunga sit pin kan khua le chuai khu kho in kara
voin July ni kuwa chomadar kuwa vel khan sipain veng lalatana an ruat phaya chi khwa an veng lal umiu min ong chu tute nemo silain voithum zetan kapa muna boral ngal chanchin kan la khom lai hian ruang omna kong vel hi sipain an veng uluk le hleya mian chek uluk hle ni sipai council lam chuan ram le building somni le pathum zet halan tum thu kan soi to a hetia ram le in mun thal mai an tum ve le NUG lampon cheve ngala voin July ni kuwa khan thu chua siamin sipai council in tender siama in le lo ram thal atum thu chu dan kalani tian soya an hne na tanga ram le in mun building te ne na le reng reng chu nakina sarkar thar alo chua le huna sarkar in mun le building ani awangin sarkar ta anga anda le ngai tur thu an soya chu wangin tu man sipai council in le lo zor hi lo lei mai lo turin mitin ten riat tir ve le ni engtin tak ni zelang mole Kachin State Wainmo Township huam chunga Suingyong pin khua sipai terrorist te khamaya zathum somni le pakhat na te chu an sual view ni in July vela om te chuan an soya mi kalvel mai an lo check an lo man poisa ten lo dil thul an in ti enge mo riau ne soeni hetianga an om wang te po nianga an do tur an melma an hrim boka ni zandar riat le minute som panga chhovel khan KIA Brigade 5 number 3 ten ral thuam lianin an clear phele dot maya RPG hian voice som lain an ral sayani chutianga an ka ta ka wang chuan sipai terrorist te po hlau thongin an tong poka let ve chiam bok ni in Kachin news group chuan soya thi le hliam an om lo ala soi thei bik lo KIA lam chuan sipai council lamin a ru ka man lak na laka film khur turin mi pui te an cha zual so Kachin Independent Army an chanchin soi thin tu Colonel Nobu chuan KIA le mi pui te inkara in mu thiam lo na om theinan sipai council lam point a rukin than tho ve reng ti soya KIA sipai te tanaral thuam tran puina lo thleng tur tape chin khopuya an lo man tak po kha aru ka mala tuan om wang ni in sipai lam chuan thuan vei virani ati tun nai mai KIA in PDF thalai tam tak in do nun chanzir tir training a pek nu hian sipai lama tang tu te emo KIA le mi pui lama an om ve thu thang leng vel om mek le Kachin State bamo khopuya chutiang le khan tar hial po mu tura om thu soin KIA le Kachin mi te tran zong malak na ang viu ma se chung te chu sipai lam thil ti ani thu asoya sipai lam chuan in lungrual lo na tur thil an ti zela lo oi mai lo turani ati asoi zel dan chuan tun ma po in keimani KIA malak na ni om takin KIA in bom kan ti puak don chuti khati an lo ti to a poster te pon lo tar chiam to an mani malak na mi pui le KIA in kar he man thak du na mai ani tun nayaral thuaman man chung changa po KIA lama tangin thua put ru ti zongin kanin lungrual lo nan thuan vei virkual velani ati bok tin Colonel Nobu hian an mani Kachin lam chau po ni lovin Myanmar ram chunga tlang ram nam tin te inkara po in lungrual lo na chi the tumin sipai lam hian hetiang hian ma an la fo ti asoi boka asoi herin om khop mai kan hriat angin sipai in thu nei nan pong lak nu hian KIA le sipai terrorist te hi anin kap deuh renga sipai le police ke man lan na sa to hleya in do na lian taka chhuah lem lo po in khoi lai ya emo in kap to hi chu an om renga ni an mani Kachin lam chau ni lovin Sakain region huam chunga Kata township lama te Kolin le Thichai township lama te po che in PDF tenen sipai terrorist an kap na sa hle ani KIA lampo trong trai puyan ngai hle KIA mun pui lai za le an sikul then khata COVID-19 hriat thleng ve tatlat maya tun lai po hian KIA lam hian an ram chin lu ka zong an khar vek titi ta a maya jan lampo sikul an khar ta vek ani Colonel Nobu point tun thlengin strict taka thilan kalpui thu asoya KIA sipai te hi COVID-19 in anuai lo nan trong trai puyan ngai hle don ni hi
kaya state lam hi mi pui torna rap thlak ema wangin an chol lai lok phota ma se ke NDF lam chuan thom wang nei le in civil mi te chunga an chet dan a rong le ni vai chuan in do na hi a thleng le ngal mayang anti PDF hi mi pui ta ani wangin tun ma ami pui chunga an nun ron pa ngai an chet le vai chuan tun mang khan bo ro ka so sang le hleang chu wangin sipai council lampu hian in ka hai chung changa dan le hrai hi an zom that viwanga yang mi pui te hian bo ro ka dai reng hi an ring lova ma se ma ni khuwa thewa kir le in an na te po thok le hlom se kan du a chuti rualin revolution hi chu akal reng thowang in ka hai reizong hi chu thilom dana zirani mai ti in KNDF lama thu soi thei pakhat chuan BBC palaya hrilani kaya PDF tele sipai terrorist te hi mei kha khan na satakin an in ka pa civil mi te nan tor na sat ema wangin zun ni som panga khan in ka hayan puang taringot mai khania karen ni charity group pakhata an ho tu ukhu ye chuan mu dan soin ral tlan te hi ho turin KNDF lam hian an ti thin na an hongam chuang lo khwala fur to si tin silai le bomri la hi a om deuh reng boka thilom dan han thlir hian tun thla hi chuan anin kap le to mai theiani ati karen ni lama hian sipai le PDF te in do na awanga civil mi PDF ni lo thi hi mi som sari le paruk anom to a sipai nan man hi zale som thum lai an tling to ni in an soya chu mai pa ka sipai lam chuan civil mi te in an rok na sa a ral tlan te om na thlengin an vakal thin boka heng hi thil dik lo tak chuni tuna hian ral tlan noi chuang lai lo omin then khat chu an hoa then khat chu mun danga anin son bok ni in karen ni lam chuan an soi sipai in thu nei na anan keng ko a COVID-19 in a nuai tamai sia amang an thla ka ni sipai council in COVID-19 na en kol dana engma ruwa man na anei lo ti lang chiang em a quarantine center an han tuai nuam dan vel te hian soisela hlo hle boka ani te la hria trai dar na sadawangin sikul pon chole don kanan soi kherna chan chu minong line khana thu noya ram kal siama in her thei chuan lamatan sikul lu tir kha tu la tilutuka te chuan rampum huapin za som ni vele mo chu sikulan kalani ma se tu te van nei na le van doi na tur nge soi thei lovin COVID-19 alo hluar ta thut mai sia Myanmar in ma chon me COVID la hi in siam danglam to COVID chak chi ani le ngala chu wangin tul ti taka sikulan hongpo tul ti tak chungin lo thei lovin an khar le don ta a July ni som ni le pathum thleng sikul chol an puang le taringot mai Myanmar a hian COVID rikai an te thei chuna tanga an riat chian hi noi ni an tling trep tiania ataka chuan an data a hian atam fe nge yang COVID awanga thi hi sang thum le zanga chuang an om to minong line hi ache fu lo vei vel don chiang ani hi minong line chu apuzin pingan a nu chon san ta ri e kan riat angin minong line chu ap chu China ania ma se tun lai hian Myanmar ma COVID-19 na trai dar na satawangin apuzin pinga pon ram ria khar sak le ta ri atuar tu chu mi pui bokan ni le don ani hi Myanmar ma COVID aleng na sa em mai ti in China lam chuan nimin July ni riat chhun lai atang khan tiam chin om lovin ramriget zong an khar ta vek mai bungrua eng chi ma alut lam le chuak lam akal theilo topa ramriget lama hian motor zanu fa zet an ding tlar dul ringot mai ani sumdong then khat chuan tiam chin om lova khar antina a chol gar ni khat vela chuan an hong le mayang antia an rin thuan lo soi ve boka nimin ramriget an khar ma nimin pia khan suili khopuya po COVID free an lo munul to a khopui hi lockdown an lo puan nan to ani Anthony Blinken hi afak om thin ngot mai nimin July ni riat ni khan Myanmar ma civil society le political leaders then khat nen online in mu khom nan neya ta chuan Myanmar mi puite ta na thulom om le thamuan thak tak asoi chuak le ani Blinken a chuan ti hian atia Myanmar ma democracy a oma human rights thataka adin chan le theinan te dan le hrain omzia anei le theinan te hian US sarkar hi chuan Myanmar mi puite lama tang tlak turin thutluk na asiam to a
Myanmar ama democracy a omle theina na beitu tenen hian thinlung mun khat kan putlatani ati Khovela ramro pui bera an foreign secretary in chutia an ti chuan athlamuan thlak viu tura ngai zel phot mai tengu tin Myanmar ama democracy ra bea a om theina na mala tu te chu hreman ni ngei theinan te human rights pal zu tu te chu an sualman mutiran ni ngei theinan te a mala tu te hi US yana thlop tat zel donani atibok Publing kenan hetia ti mai ba ka February ni khatatanga sipain thunei nan ponglak nu dan le hrayan palzut na salutuk chu demin America rama ukil rual in sui khom pol ABA chuan thu chu an siam vele boka July ninga khan minong lana address in thu chu an siamani an thu chu chuan dan lova sipain mian man top san turte mian man te chu chu thoi turte le dan le hrai keng ko tu tur ber ukil te an man po chua thoi turin an ti ni maro chu soile soi nu hetianga thu chua mai hi chuan minong hlana ngenga chun tak takin arin om chia lova US sarkar hian Myanmar mi puite tran hle hi thilom om tak chuni phota zoin ma an langa an hlo tling chhozel tura ngai teng u ole tun tumata na kanan update thei chu khati zong khaneri mai sela INP mizo channel clear tu ten atop thlenga min lo clear sak thina wangin in chunga kan lo me